Gemma ydw i. Dwi'n gweithio mewn feithrinfa ym Mhenarth. Dwi'n fwy hyderus nawr i siarad Gymraeg gyda fy ffrindiau, fy'n hydweithiwr a fy'n ysgwr. Cyn y cwrs, roeddwn i eisiau gallu deall yr iaith Gymraeg. Yn fy marn i, pan bydda i'n mynd yn ôl i'r feithrinfa, bydda i'n gallu dysgu llawer o waithgareddau a gemau yn Gymraeg. Cyn y cwrs, doeddwn i ddim wedi bod yn gallu i wneud hynna. I'm more confident now to talk in Welsh. I always wanted to be able to understand the Welsh language, and when I go back to the nursery now, I'll be able to provide lots more activities and games in Welsh for the children. We've made lots of good friends, lots of opportunities to use the language, and just have to find ways now to move forward with it.